Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Экранда турган ушул уйлар сатылат. Мынакей назар салып көрүп туруңуздар. Чүй облусу, Москва району, Беловодскийде 7 областка чейин доставкаларын уюштуруп берет. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 23 февраль 2026 жыл. Туугандар, байкелер, инилер, агалар, бүгүнкү ата мекенди коргоо күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттайбыз. Майрамыңыздар менен туугандар. Мына уйлар алам дегендер кайрылыңыздар. Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр. Кезектеги уйларыбыз Алатауский. Вот туйун деп турат. 10 күнүн ичинде туйт. Туугандан после очал 28 литр сүтү бар. Андан кийин шиц помесь аралаш. Ошол гибрид уйубуз бар. Туугандан кийин 25 литр сүтүнө жооп. Акчалары 320 миңден. Доставкаларын уюштуруп беребиз. Аябай жоош сонуйлар. Ondan keyinkiz uyuyoruz. Şiskesinin yasını olan şiske akçası 180 min kemi var. 9 litre sütü var. 4-üsüne boz. Boyu 1.32. Çeşitleri жақшы. Ondan keyinki şul kaşka uyuyoruz var. Torpağı menen 18 litre sütü var hazır. Torpağı urgaçı. Kuzusu urgaçı. Kedisine okşap kaşka. Bu iğnesi. Şuyuz 9 litre sütü var. Alato Celin başları aябай son Жоғышты тола ойнап алды. Вот 10 günün içinde tuydu.